So hello bab song jotono sarik kaham jawato chini ti prasa rubber tapers te viewers rongno tini ang noron bagi haino hai tu fajak latest rubber domestic price in Agartala as on date 22 tarik 4 mas 2025 ni sarik phangjarani latest update do te kisa alada khe update tini ni ongkharjak obono jeng video ni paithak jora nailaleana Songka bab song pulano phadi jeng tabung nainai bot hayo bot district go sobseni rubber red local market do domestic market no kare local market do kami rogo paijak mani bot hayo sobseni red rojagi paijagi tong oborong no norong ni comment rojang ni bisingtui norong ni buskango haino hai kaisa ke cheri naileyana Songka bab song abni sate no jeng haino hai saimalainai tangai international market domestic market eba local market do joto jaga market no rubber red asomsa down klaimani bo karoni bagai down ongkha eba tangai down khlaijaka tangai bo borong ni karone obahai jeng tabuk joto rubber tapers ro jeng jalo achanyani nangkha oborong no bo jeng srai mangpli nainai leyana Pulano chini taku khoroksa Chandra Jamatia mungi bo comment khaika Odaipur bangmao 177 rupees ni bosawa 177 rupees ngangke average good price category wono khobjago fia bishirbag nungmani Odaipur hai area wo beshirbag no dry RSS 4 ni seat ni price ngangke 180 rupees 175 to 180 rupees joratei nugjagi tongo fia bangmao ngangke kisa komimani nugjagi tongo Hai chini tai taku khoroksa comment khaika porimol riang mungwe ompi teisa rangjak parawo 180 taka rang bai choliwo ni sawo 180 taka choliwo ni sawo 180 taka ke excellent price no khobjago as compare to je uskang ni je red bai ngangke 180 taka ke motamuti no local market o high price khaino nang phali mangkha next time bo asakhaino phalan bagi chai jogoi tongni taku Ei taku khoroksa comment khaika tiprasa dia mungoi bo sawa chini champa awaro 165 to 170 ni sawo bo 165 to 170 khangke bad price mane price hamya wo khobjago te kisa da manno 175 to 180 da manno obhai try khadi next time taku no koyo wai no ang norong no sawo norok judi no rubber phanna ning khangke komse kom stock narg tondi komse kom 20 kg to 30 kg maximum ba minimum 50 kg ke phalima khangke norok price bo agogri manai teksa red kujugo manani chances tongo ngangke norok kubang keno phalnani bagai chaitok di Tei khoroksa chini taku comment khaika Shanti Nawati amungoi bosao Gumiti district Omorpur to Notun Bazaro seat 175 te scrap 95 ni bosao judino scrap 95 ngi tong khangka obong khangke belaino price down judino dry scrap no 95 rupees ke phali tong khangke aske ta phali next time komse kom 110 to 115 ke phalen bagai chai togdi tangi hangke yang Agartala wa domestic rate 130 rupees choloi tongo dry sheet ngangke tei boulder ngangke 190 to 100 rupees pojonto choloi tongo boulder dry scrap ngangke tei khoroksa chini taku mograi jamatia mungoi bo comment khaika chini yangle kg o 100 taka শিক্ষক মাল নিসাও তাখুক শিক্ষক মাল ফানো মানে আসক কমফে মানো নি ফানো পাইনান বাগै তা চাইটক দি নেক্সট টাইম তাখুক তাঙ্গি গাंके गोबांमा জাগানি চিনি সোসাইটি ও নষ্টংগৈ মানো বনি আনি খকজগৈ মানো আফ্রুং গাंके শিক্ষক নি মাল পাইনানি গাंके অব কাইসে ইলিগাল খবজাগো নেক্সট টাইম তাপাইদি বরংনো আভয়েড ইগনোর খানেন বাগै চাইটক দি তাখুক খরকsa তাখুক বিনয় জমাতিয়া মুঙ্গৈ ব কমেন্ট খাইকা অম্পি তৈ বাগলায় কামিও 170 সিট nei bosawa 170 গাंके price hasuk hamthaya te kise da manno 175 to 180 ke phalan bagai chai to next time taku khoroksa chini taku bisu deborma mungi bo comment khaika chini mandayo ke dry sheet 175 rupees ni bosawo 175 ngake motamti average good price category no khobjago fia chini o mandai area o tangai 175 ni kutuliangi tongkha obo saimya fia ta kisa de jeng dam manno aba haike jeng try khaina nango komse kom 180 taka la manani nango jeng dry sheet ni price khoroksa taku gutom tripurani mungoi bo comment khaika July bari o 185 rupees seat te scrap hangke 115 taka ni bosawo excellent price oba haike scrap ni price 115 taka ke belaino kaham te seat bo 180 taka ke price belaino kaham taku khoroksa bukuk Onita Jamatia mungoi bo comment khaika Rani Burakhat rubber sheet 178 ni bosawo 178 Rani Burakhat biang digi oboto Saimalia bo district go khobjaka fiaje average price kahamno khobjago nini 178 rupees hangke
Proksa takuk dipulu deborma mungui bo comment khaika jompoi jolawo sheet 175 scrap gangke 110 taka ni sawo average good price scrap tai sheet bo average good price category ro khobjago takuk Proksa chini takuk Krishna deborma mungui bo comment khaika korbu gole 1 kg wo RS 170 se ni bo sawo 170 gangke price asak hamthaya tai kisida price mano 175 rupees eba 180 rok mano obahaike chaitok bitakuk Proksa chini takuk Alex deborma mungui bo comment khaika dolayo rubber 175 ni bosawo dolai district go 175 rupees choli tong hangke motamuti average good price according to jaga place no naikangke price kaham category no khobjago chini takuk khoroksa chitra mohan deborma mungui bo comment khaika hejamarawo 190 rupees taka per kg ni bosawo 190 hangke to obo domestic price category o phano se khobjagya fia local market o 190 rupees gangke to mantho thong ungjagya obo nang boroni information by boro phali tong obo to saimalia chini buku Anjali deborma mungui bo comment khaika gamsa kapura wo 112 taka scrap ni bosawo au gamsa kapura gangke dam mannai no muji sheet hundi muji scrap hundi obo joto dam nai no tangi gangke je gamsa kapura arke nogor bai je gana je location gana ni bagai oro price motamuti no sob সময় no hayo tongo ei khorok nei comment khaika khwaini alada price kaisa ke barai maidan 170 ni sawo te kaisa khwai behla bari o 180 taka ni sawo khwai be khwai district no nadi kami kisisa phelai mani bai se dam kisisa phelayo kaisa jake 170 kaisa ke 180 rupees 180 gangke average ekdom excellent price category no khobjago Proksa takuk binod deborma mungui bo comment khaika Komalpur halhali wo 175 rupees ni bosawo 175 gangke average good price category no khobjago takuk এই খরকসা তাকুক তিরেনজি দেবর্মা অফিসিয়াল মঙ্গই দ্বারা স্ক্র্যাপ বসুক চলে সানি বসাও স্ক্র্যাপ প্রাইস বুলডার মাল গাঙ্কে 180 থেকে 100 রুপিস পর্যন্ত চলিব বুলডার ড্রাই মাল গাঙ্কে যদি ন ডিআরসি 165 টু 75 অবহাই পাতলা ড্রাই পুরা ক্রান স্ক্র্যাপ গাঙ্কে 130 রুপিস 120 থেকে 130 রুপিস পর্যন্ত চলিব আগরতলা ও Tongka babsong phaidi jeng tabuk tangai thangnai 2 tarik ni simi asomsa domestic market eba international market te local market o tangai rubber price down ungmani karon obono jeng saimalena puila tini suk jora tei 20 din hai thik choli tongkha tangi gangke 2 tarik ni April ro asomsa US President Donald Trump bo asomsa tariff policies issue mane policies no implement apply khairi rakha amni yagulo gobang mano farmer nini rubber tappers jotono je agriculture samukhane rok jotono jingjalo achaikha tei stock keeper je stock je mane toni nai gobang kukhe phalan bagai tei dealers rok jotono loss chalaijak abono karibo kubun hai country rogo like Indonesia like joto Vietnam Bangkok China wong khangke gobang kukno GST tariff tax najangmani gotna obong khangke 125% khe najakha tini suk jora tei update do je nungmani fia India bai khangke haino haite waisa borok trade market input and export khainen bagai tini kok sablai mani kothma borok kunino kok sabai khate waisa India bai USA te waisa borok kurungai market kamke trade market stock market no te waisa chalongnani bagai borok te waisa kok salaikha amni yagulo tinini price update te kisa different ngai update kujugo kasai phaikya tinini price no phadi jeng tabu cheri nailai sinai babsong noro on screen no nugui mankhana as on date 22 tarik chaimas 2025 ni sarik phangjora ni ekloge tinta jaga ni rubber ni notice ongkharjak puilawo tongo kothayam te second tongo kuchi oborong ongkha Kerala state ni te paithago tongo Agartala faringke jeng Agartala ni domestic price no cheri nailayana tongo duita category type of rubber sheet price kaisa ke RSS 4 te kaisa ke RSS 5 RSS 4 ke ripe smoke sheet 4 mane fully dry kran pura kachak ungjak smoke rujak mal pura dry fully dry ungjak obni price ngangke 19000 suja as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 190 rupees per kg 190 taka cholwi tongo ini suk jora tei kisisa barekha uskangni eba miani eba 2 tarik ni simi tini te kisisa barimani mangli nukjakha RSS 5 bo ripe smoke sheet 5 no bobo
fully dry kran category no khobjago chaslu slungjak mane kumun no obo dry oboni price ngangke 18700 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 187 rupees per kg 187 টাকা কেজি ও ক্লাইখা te kisa barikha RSS 5 ni price bo ke bab song norogo kisa comment ke sadi norongni local market noron district go busuk joratoi rubber red kujogo ruoi pajagi tong domestic rate by local market kisa phelamung tongoi mano jaga location no depend tongke bab song kono wananani krei te waisa chini domestic market do te waisa rubber dam barnani faising